karindangan wat kurang subarang rancak liwat baisukan kamarian pasambung malam amun kadat tak ucapkan niat hati karindangan. Saban malam selalu tak bayang bayangannya kada panghilang nang kaya apa supaya nyaman bantal guling ulah kawan piring kiwa bahiring kanan amun mata kada tapajam pamalaman kada taguring kaingatan si rambut panjang. Aduh rumah apa aduh ulun takutan lupangnya diambil kurang. Aduh rumah apa aduh cobalah kasih ditampahi ulun takutan dahulu kurang ulun kada sabar lagi ulun kada tahan lagi lupangnya diambil kurang. Thank you. Subscribe.